ang atong tubag sa Salmo naghatag og usa ka inspirasyon natong mga tao nga nagsigilag balik-balik aning atong sala. Naaba mo'y paboritong sala? Kana bang sige balik-balik ba? Namo ana? Wa lupig day mo nako, na ako'y ako. Kamo wa day mo inyo day. Aw na lagi dugaya sa inyo musulti. Inyo pa manghuwaton ang pari mo angkon o sa ika say una dia pader. Manabla gyud mo ba? Na atay paboritong sala pero nindot kayo ang gisulti sa atong response sa Salmo no ni unsa to gani kung ikaw o Ginoo magtimaan sa among kalapasan kinsay makalahutay. Na siya kung ikaw o Ginoo magtimaan sa akong mga kalapasan kinsa may makalahutay. Murabag accounting ba kani man kung accounting di ba naman sila debit credit no ana niya og ang debit asset ang credit liability or expenses ba inig total ang nangaritanan timan-an man to nimong gikasinugdanan hasta to beginning balance imo man tong timan-an nya igabot sa tumoy minus day nimo ang katus ang tanang expenses ang resulta negative yun mo nang di ka kalahutay sa imong business kay negative man nya kining atong kuan kining atong kaugalingon kani atong lawas kada adlaw suway ragog subay pila man kabuk imong sala kada adlaw nya pila ra man say maayo nimong nabuhat hasta gani nang imong pagpanglaba maayo man gyud na pero magyaw-yaw pag yug ka unsa man ni mga bulingona kani mga bata pataka lagdagadagan mo ni perti bulingona magyaw-yaw pag yun maayo na man gyud unta nang buhata butangan pag yun nimo og yaw-yaw kanang manglimpyo ka sa imong balay maayo man gyud nang buhata yun manglimpyo ka onya magsige pagyugyaw-yaw kamo dinhi pasagdan lagi ta ninyo maglimpyo sige lamong duwa diha wa gyud mo'y tabang-tabang dire ngano pa man yung imo pa mang sagulan nya kung di jud ka magyaw-yaw di gyud mo gawas imong baba di as imong hunahuna nga tapol lang dagko kita lang gyapon dinhi mo'y makalimpyo kita lang gyapon makahugas nindot man ginang manghugas ka untas plato pero magyaw-yaw pag yun so portig yung daghanang negative daghang sala no nyag timan-an as Ginoo tanan malangit ka ta ha hasta gani kamo karong nagsimba dire sagulan pamanggani ninyo gyud daotan maingon nya nasa spader ay nangigo na sa dayon yaw-yaw na sa nigmaayon nanagid ta ato bangas Ginoo ko alang gyapon dama gani pipila nato dire maingon man gid ta nga kinahanglan mo lingkod gid ta sa atubangan na pagi manimbang ang buote mo na ko gari ko dire mugawas pag gid ang pride ba minyana ginasunod simbahana ingnon dayon dito sa atong frontliner nga dito lingkod ma'am brad dito lingkod ay ako dire di ba pride man na kanang di ka mosunod onya wa na nyo buhata ron dinhi mao na mga impiernohono na kaita bisan niya sod simbahan so kung timan-an ginis Ginoo kining tanan kay nahibaw man sa tong una-una kay bawo siya sa tong kasing-kasing makamemorize siya makaremember siya past present nya maka-anticipate pag siya sa future wa gyud malangit nato wa gyud mo na unsa may style sa Ginoo dili ang pagtimaan sa atong mga sala kung dili ang pagtan-aw unsay gibuhat nato karon ang present mao bitang niingon siya I am who am unsa man ang I am present past or future unsa na nga tense kusga mura sa mugwa ka agi grade 1 ang grade 1 na nakamao magyaan ang present tense future tense past tense I am ako mao ako I am nga naman particular kay siya sa imorong present munang niingon siya diri sa unang pagbasa kung ang usa ka tawo nga dautan kaayo mo desisyon nga magbuhat og maayo og magtuman sa akong kabubuton
ako dayon siyang luwason. Anak yung adlaw, pag desisyon niya, pagbuhat niya, luwas dayon. Apan ang taong buutan nga mobuhat og dautan, din agid nako hinumduman ang iyang mga maayong buhat, og ako siyang silutan tungod anang iya karong sala. So ang kaning atong present nga gibuhat karon, unsa man na inyong gibuhat, maayo ni dautan? Kini bang nisimba mo? Oh, wala, luwas na mo. Niya paglipot nimo diya sa simbahan, naningil man kag utang. Maayo na dili. Wa na, disgrasya na sa kadito. Impierno na saga. Pag-abot sa unahan, nahinumdo man ka nga di maayong maningil sa utang. Nasugatan na sa nimong laing nangutang nimo, ni smile na lang ka. Unsa man tayo imong gibuhat? Oh, wa na, luwas na pug ka. Pag-abot sa inyo, namukaw magkas imong anak, wa man mo bangon, niingon ka, mga buang mo dagko, tigi mo, so, maorgan ni inyong buhat. Unsa naman sa to? Ana, maghingag buang, impierno na sa. Nya nakahinumdum ka, kituin taon pa sa hilo ako Ginoo. Nya imo din gihapuhap imong anak ngadto. Unsa naman sa to? Nakit-an man imong gidudahan imong kabit sa imong bana. Ni kusmod bang imong naong ang imong hunahon, animal. Unsa man to? Awa na sad, impierno hono na pug ka. Pagsugat nimo sa imong bana didto, nakit-an nimo nagmahay man ka, igo ra kang niingon, I love you. Unsa naman sa to? Aluwas na pug ka. Hangtod gito pagkagabi mo na counting sa Ginoo. Unya pagkagabi giatake man ka. Di ba? Patay, namatay ka pagkagabi pero ang imong katapusang gibuhat ninyo kasi imong bana, I love you darling. Inig atubang nimo sa Ginoo, unsa may makita sa Ginoo dito nga katapusan nimong gibuhat? Ang pag-ingon nimong I love you, did anya hinumduman katong imong mga kusmod, katong imong mga yaw-yaw, katong paningil nimo sa utang, din ato niya hinumduman kadtong katapusan mo to importante. Kuha mo? Nya ingon day Ginoo, muingon mo nga akong style dili maayo, unfair. Hay may mas unfair kanang inyo nga bisag ang sala porti ng dugaya hinumduman lang gyapon ninyo. Mao na magsigag yaw-yaw sa imong bana kay nangabit na siya 5 ka tuig pa to gikan sa inyong pagminyo, nasakpan nimong na siya iring-iring. Nya karon 50 ka tuig na mo, imo lagyapon siyang sukmatan ana. Ikaw ra ba? Ikaw ra ba? Ikaw ra ba ka? Dukirok ra ba kang tiguanga ka? Uy, batanon pa to siya atoy. Karon wa na nay mahimo, tiguang na. Sumagod, nanimaho naman lang ng upos. Doon na pa ka nay mahimo. Nya imo pag yung hinumduman, ikang tiguanga ka, ikang tiguanga ka. Ay pasagdahin na lang nagmuhikap-hikap na dito panagsa. Ngay, mao na lang na mga tiwasuno na intahon kayo, no? Kamo wa mo nang batasana. Oy, ugkaton gitong nangagi ba ugkaton. Hasta pagani kita mahinomdoman, karon na nangatiguang na isa kanang lulo anang animal. Sus maunay ni ilog sa yuta, kaning atong yuta gamay na kaini. Giilog na ato kana mga liwat pa na sila. Imo pag itong hinumduman ang nangamatay, ug mo bangon tog luokon kadiya kay galagot to nimo, patay kadiya. O na naingos Kristo, di gani mo mulabaw sa inyong pagkabuutan sa mga Pariseo, wa gyud mo'y kaluwasan. Ug unsa man ang kabuutan sa mga Pariseo, magbinuotan tinuod sila, pero sige sad silang dumot sa dili nila magustuhan, dumta nila. Mo nang ningon ang Ginoo diri, ayaw gyud mo pagpakigdumot. Samtang naglakaw pa mong duha padung sa hukmanan, way dumot. Pakiguli na lang daan. Nya gusto kay Ginoo og truthfulness. Kana bang kon pagpakatotoo. Unsa man jud ka, sad-an ka dili. Na kaysa wa, sad. Ang kuna. Kay moabot kuno ka dito sa hukmanan, hukman ka, itugyan kas pulis, ibalhog kas bilangguan. Nganong imo pa manghuwaton dito nga pwede man unta tag mosettle sa dipa makahimog judgment. Nyahain man ang atong final judgment, atubangan sa Ginoo. Kinsa may mga pulis
ang iyang mga anghel. Makabakak bata dito? Wala. Muna samtang nagginhawa pa ka, samtang makamisa pa ko, makiguli na tas Ginoo. Di na ta magpakauring nun, nga buutan ta. Mangangko na lang tas ato mga sala, nya muhunong na taaning mga salaa. Kanarong imong gipuy-an nga balay, wa ka kasa diha? Ha? Wa ka kasa? Dili ka mangigis imong balay? Ha? Og mangigi gani ka, hunungan na na. Kay kana ra bang imong balay, di ra ba gid na imo? Sa Ginoo ra ba na? Ala, ayaw nagpangangkon ana. Hipokrita ra kay kang mangangkon ko. Ako sa toy gapatukod ana pa dir. Uy, porti na kong gasto ana. Sure ka? Ika ginagasto ana. O gikuhaan pa ka ginhawas Ginoo. Okay, una ako no. O gikuha pas Ginoo ang yuta, gilinog na diha nya niliki og maayo. Dako na kaayo og liki. Motokod pa kag balay diha. O gikuhaan pas Ginoo og hangin kanang iriyaha, wa gi hangin, mopadayon kag tokod sa balay. Gisupply sa Ginoo ang tanan aron ka mahayahay. Nakakita man kas imong silingan nga way balay, wa in town ka tukod og balay, nganong di man nimo pasudlon sa imong balay? Nakita man kas imong silingan nga gamay kay agianan, nganong imo magyug i-insistir ang imong kural nga anha gid mag-agi, nagamay naman to sila agianan, nganong di man gyud ka kaatras bisan na lagjutay aron lang maluag-luag ang ilang agianan, nganong inana man ka nga magtakilid na lang taong imong silingan aron lang makasuod ngadto sa ilang lugar. Nya ikaw diha makaako kag tan-aw nga ang Ginoo gani gahatag nimo anang dako-dakong luna. Sa may gusto nimo, mupauli jud atong gamay kayong luna. Katong imong sakyanan padung sa Baha or adto sa Manila Memorial. Maghuwat ka nga mo adto sa kamo higda atong gamay kayong higdaanan. Di jud ka mo share anang dako kay nimong luna. So mga igsuon, nindot kaayong paminawon ang ato bitang nabati gikan sa tubag sa Salmo. Ginoo, sa adlaw nga nagsangpit ako sa imong panabang, imo ako nga gipatalinghogan. Nindot kay siya paminawon, pero sa tinuod nga kinabuhi, kadaghan baya kita nakaingon nga wa ta patalinghogis Ginoo. No? Nga naman day, ang tanan ginyong gipangayo, gihatag yes Ginoo. Awa masanon mo ingon diring gihatag. Muna ato isumpay ang giingon ni Kristo sa Ebanghelyo nga pangayo kamo og kamo hatagan, nga pangita og kamo makakaplag, nga pagtuktok og kamo ablihan. Nindot kaayo ni siya, pero kung dili ta makasabot unsay basihanan nganong mahitabo ning tanang gisulti, maproblema gid ta. Una, si Queen Esther ning atong unang pagbasa, ang iyang gipangayo sa Ginoo nga ang iyang mga katong ilang kaaway, katus aman, nga buot silang patyon silang tanan, nihangyo siya sa kanini ang Ginoo nga kamaon ta siyang mokonbinser kuno atong iyang hari katong iyang bana niya, kay iya man tong gitawag og lampingasang leon sa ato pa bangis kay ba niya, kay lampingasan man lisod kay ito i-kumbinser nga mulaban niya, pero iyang gipangayo sa Ginoo unsa may tumong niya aron masalbar ang kinabuhi sa iyang isig katao, sa iyang mga kaliwat. Bahala nag iyang ibuhis ang iyang kaugalingong seguridad sa iyang kinabuhi. So sa ato pa di ay, kung mangayo gaytas Ginoo nga para sa kaayuhan sa uban, automatic gina nga iyang ihatag. Pero mangayo ganitag kaayuhan ikas Ginoo nga para las atong kaugalingon, maproblema ta na, murag dili kay siya muhatag na.
Mo na nga gisumpayan diri sa atong kuan, atong ebanghelyo, buhata sa uban ang buot ninyo nga buhaton nila kaninyo. So unsa may gusto nato nga buhaton sa tuig katawo nga hinato, nga dumtan ta, nga libakon ta, ana unsa man kamo ba, o kamoy pahukmon, unsa may gusto ninyo nga buhaton sa inyong isig katawo ninyo, nga kalagutan mo, kasukan mo, libakon, daog-daogon, dili. Nya kung mausad na atong buhaton ngadto sa uban, nga magampo tas Ginoo nga dili ta mahimong pagarbuhon aron makaalagad ta sa ato isig katawo, porting ninduta na. Kana bang maingon ka, Ginoo, makatrabaho unta ko aron makahatag ko og hinabang ining among mga silingan nga wa gid intaw kaon. Di ka trabaho din kana. Ipangita nimo og trabaho, madawat day kasi imong trabaho. Nya ini kadawat nimo sa imong sweldo, unsa man manghatag o dili? Manghatag kay mao man to imong gipangayo. Ana dayon. Ginoo, maminyo unta ko. Unsa man sa imo nang buhaton og maminyo ka, aron mudaghan ang tao sa kalibutan nga buutan. Nya karon ikaminyo na nimo kay minyoon kas Ginoo. Saman mugamit kag pills. Dili kay ang imong gipangayo nga mudaghan man ang taong buutan. Ana. Nya kay daghan naman kay kag anak, abot na mag 15 ka buok. Nya mangayo pa kas Ginoo og anak. Dili na, pero dili sa kamo balibad kay ang imong gusto mudaghan man ang taong buutan. Nya di na makakapa-eskwela, wa man kay kwarta. Yang saman, ngayo na sad. Di oy, ang pagkabuutan sa tao, wa mag-agad og grado. Daghan kayong tagas og grado diha, salbahis kay tanan. Apil na ning nagwali usahay. Taas mo sa di grado. Nya daghan kay mga tao nga way grado pero buutan kayo, matinabangon, dili magbuhat og mga salawayon. Daghan kay na. So ayaw na lang anang pag-eskwela. Pero naagi kahigayunan, di mangayo. Ug naay mo tabang, praise the Lord. Ug wa say mo tabang, ayaw pagsige gumbol diha. So daghan kay mga butang nga usahay ang tumong nganong gibuhat nato para sa kaugalingon, dili mahimuot ang Ginoo ana og di sad siya mo supply og grasya. Sama niya karong inyong pagsimba. Nganong nisimba man mo karon? Aron ilikay mo sa COVID. Nganong nisimba man mo karon? Para kinsa man ni simbaha. Usahay ra ba kita mamugos kitag simba hasta pang gidili nga pasudlo simbahan, dadon gyud kay gusto kita. Kana bang murag kita bay gusto ba? Ayaw. Nisimba ka kay ngano man gihigugma nimong Ginoo, imong tahuron ang Ginoo, imong yukbuan ang Ginoo. Nya ikaduha, mangayo kas Ginoo og giya unsaon pagpuyo ning kinabuhia. Dili kay aron daghan ko grasya, aron makadawat kog mga grasya, musimba kita. Kamo diha panimba mo. Kay sus, wa gyud mo'y mga grasya da. Simba ta aron ma-bless ta. Selfish man na. Simba kay nahigugma kas Ginoo. Na ini human nimog simba diri. Nya nanadayon kay blessing, labi na gyud ang imong blessing, dako-dako gyud imong blessing. Sugod na kag tan-aw sa imong balay. Kinahanglan mo din i-renovate akong balay. Di amang ko yung mga daghang kwarta, pa-renovate ko ni. Renovate na, nindot na kayo imong balay. Sugod na kag tan-aw sa gawa sa imong balay. Ka nga, sige, dinigso dinhi mga silingan. Koralon ko ni, para di na nisla mangagi dinhi. Total, ni amang ko'y kwarta. Ikoral ko ni, kay basi niyag binuangan ni akong balay. Nangoral na ka. Wa na dyan ka mo nang hits Ginoo ba? Pero sikag pangayo grasya. Grasya in town, Lord. Tagaan sa Ginoo daghang grasya. Ang resulta tungod sa kadaghan sa imong grasya, ang imong silingan na nga disgrasya.
Wa na sila'y kaagian, wa na'y kaagian ang tubig, milinaw na ngadto sa ilang tugkaran, isod pagin sa ilang balay, tagatuhod na tagahawak ng tubig sa ilang balay, tungod sa imong grasya, nagwa nimo gamita para sa kaayuhan sa uban ang imong kaugalingon, ang imong gigamitan. Ug mao ni ang makapalagot sa Ginoo nato. Muna ang gipunting sa Ginoo niingon siya diri, kung kamo nga mga dautan makamaong muhatag sa inyong amahan, sa inyong mga anak, unsa na ka ang inyong amahan nga buutan kaayo, muhatag gid siya sa inyong gikinahanglan. Pero mao lagi ang atong pangayoon kanang makaayo sa atong isig katawo. Naabitay ning text na ko ron nga usa siya ka taxi driver. Nya ingon dayon siya kanang, Father, ako kining akong taxi inig grahin ako ning pawasingan nya karon kay naman kay gibaligya diha nga naman kay promo nga kinahanglan magsakripisyo kana ganing sugod karon ato niagi pa mga adlaw, sugod karon ako nay muwasing ani nya kadtong akong isuhol para wasing, ako tong tigumon hangtod nga moabot to siya og 40 ba ka adlaw to kung gingon promo no, anang mapalit nimo ang slot 40 ka sakripisyo nga expenses nimo mo imong tigumon, imong i-fasting unya imong ihatag diri. Iya kunong tigumon sinang ka taxi driver, magbayad man kuno siya og washing. Iya lang mo sa kunong sakripisyo nga siya mo sakripisyo og washing. Nya human ana iya dayang ihatag diri ang iyang natigom. Kamo naa mo nang hunahuna. O ano? Wa gyud mo magunahuna nga mo palit og slot diri pinaagi sa atong kaning gitawag og promo. Kadto bang mo sakripisyo ka og mga expenses nimo aron lang moabot og 40 ka expenses nya imong ihatag diri, wa mo kahuna-huna na. Wa gyud laina din ninyo no. Lapos ra dito pikas dunggan akong gisulti. Aw kanindot unta. Ayon ka na man gud may extra nga budget pa der sa tinuod no makapalit yun mo og kanang kuan atong tag 2,000. Pero nindot kay tong gihimo ba sa kaning mga pipila na to ka mga kaigsuonan. Nindot kayo nga ming tubag sila anang sakripisyo nga naman importante kay na nyara ba ang nakanindot ana kay kun ato na siyang buhaton ang ibalik sa Ginoong grasya nga hinato sobras gatusan kapilo. Balik sa ko aning akong nadawat nga text, so, di man may kaila ani nga taxi driver. Sige sa siya ingon ako, Father, iampo mi kay pait kay among kinabuhi kay kumplito lang gyapong abang pero sige laming langoy-langoy sa karsada wa gid tayo pasahero perting jutayas pasahero nya ang abang maura gyapon. Sa iya palang pagplano nga mohatag siya diri atong iyang sakripisyo, matod pa niya giingnan din sila sa ilang amo. Do na mo'y 2 days nga di mo muabang. 2 days ba nga drive sila nga dili sila muabang. Kada buwan ba to, kada semana. So pasabot, nibati na ang ilang amo niya. Siya dako na kining grasyaha oy. Ana ba nibati ba? Nako sige padayon mo dag tinarong basing mo 3 days na unya na. Nawa na gid mo i-drive. Pero ang grasya magpasapasa na oy. Mohatag ka ngadto sa uban. Ang Ginoo sa itig supply nimo nya 100-fold ra ba na iyang ibalik. Muna nga kanang atong ingon pangayo, di gid na magdugay ng imong pangayo kay inighatag niya nimo, ikaw sad nga nakadawat, ikaw na say manghatag. Ora gina. Sa una, akong maestro mo'y tighatag nako in town og pamalit anang mga ubang mga palitonon sa eskwelahan kay magunsa man ang 10 pesos tibuok semana dapat spliti dapat tanan di gyud ka sustainer. So nakoy maestro nga tighatag sa nako kung magkalisod na gyud kog maayo. Karong napari nako
usa sa ako mga recollections nitambong siya ning apil siya ba. Nya ningon jud ko, salamat jud kaayo sir ha nga sa una ikaw gyud mo ay nagtabang nako sa una siya, pero proud na kay koronimo father. Porti na ron nimong daghanag kwarta. Yan na siya. Nako, may gani, wasan mangayo. Kaya di sa tako muhatag ato. Di, muhatag sa ko. Nako, bitaw sir, sa una, minus kay kong kwartay. Sa malingaw, bitaw ka na imong wali pa din. Nga sa una, lisod kay nako. O sabi, akas ni tabang nako. Nasa ko'y mga maestra, nga motunol sa nakong kwarta, labi naglisod kayo. Ilas ko tunulan. Kanya, kato sila. Giunsa katuron sila sa Ginoo. Gitagaan sa sila grasya. Nya ako sad nga nagsalig sa ilang mga hatag, labi na gyud pag-eskwela nako seminaryo nga hapitan na akong tanan gyud akong gigasto seminaryo. Hinatag ito tanan. Abot gyud tog mga 1 million gikas first year abot sa siyam ka tuig na akong eskwela. Mga milyon gyud to kapin akong nagasto. Hinatag man to tanan. Nya karon nga pari nako mao sa na akong buhaton manghatag. So dili ta magsigilag pangayo. Kay sigitan pangayo, aron makapanghatag ta. So mangayo kas Ginoo, aron makapanghatag kas imong isig katao, dili kay magsigil kag pangayo para sa kaugalingon, masuko sang Ginoo ana. Muna kini di ang pagtulun-ana nagtudlo ni nato na kung kamao kang mangayo, kamao sa kang manghatag. Kung kamao kang manuktok, musugot sa kagtuktukon ang inyong balay. Di ba? Di ka magpunay giyaw-yaw. O diha dapita, magsigi og baha ang grasyas Ginoo natong tanan. Kung kitang mga matuuhon, naa na tanining maong kinaiya, nga magsunod sa kinaiya sa Ginoo, sa kinaiya ni Kristo.